Sabingelelana ihlobo zami egameni kaJesu uPastor Sibu lo wakaMasina umntwana kunendaba engithanda ukuthi sihlabe sihlikize ukuthi uyosala nabani ngoba uyamkhulisa yena loyo mntwana umkhulisa ngathi uyohlala ukhona wena kanti abantu kulesikhathi sanyalo sisheshe sikhanjwe abantwana bethu abayohlala banathi but make sure when ukhulisa umntwana wakho umkhulisele nabanye abantu akwazi ukusurvive noma wena ungekho akwazi ukuphila nabanye abantu akwazi ukuphila nabanye abantwana okubhlungu ngeyakhe ingane ngokuthi ayikwazi ukuphila namuntu ayikwazi ukuphila nabanye abantwana ayikwazi ukuphila noboma mamncane wakhe akakwazi ukuphila nabomalume wakhe abamkhanuki bathi akahloniphi bathi akakwazi ukukhuluma wakho lo mntwana njalo umbiza ngonana buti sisi nana unanga lapha nohlangisa u7 years ingane ngabe uyayifundisa ukuthi iphila njani nabantu ukuyigcina awufuni next ngayo uyayitotosa uyosala nabani ngalendlela umphatha ngayo uyosala nabanye abantu nabacala bamfundisa bese kuphatheka kabi. Let me say this ukuthi into wahluleka kwenze wakho umsebenzi abantu bakwenzela wona uzobona ngathi bak-abuse uzobona ngathi bakuhlukumeza uzobona ngathi abakuhloniphi kanti you are failing ukwenza ama-duties akho njengomzali abantu nabacala bakhuza ingane yakho ubona ngathi abakuhloniphi ngathi wena ukafundiseki no ufundisekile ngathi akunezinto ongakayithathela ngenhloko ukuthi ukukhulisa umntwana amkhulisele edining room kuphela umkhulisela nokuthi noma sephumile angaphandle kwejarida lakho angaphandle kwesandla sakho akwazi ukusurvive akwazi ukuphila nabanye abantu baza abanye abantwana bathi abadlali naye bathi abanye abantwana bamfuna abanye obosesi wakho abamkhanuki izikolo nazi ziyavalwa uzube nestress kokuthi wakho umntwana ngathi akathandwa yile attitude nayo nawe ile attitude onayo towards yena umthanda kakhulu umnininiza kakhulu it's fine to love umntwana wakho but nawe having ibanele spirits ukuthi teach your daughter teach your son ukuthi kunezinto ezingafuneki kunezinto ongazenzi nawo nabanye abantu kunezinye izinto nawo naye abanye abantu awu behave ngalendlela le ubehave you-one lentabeni ngalendlela le ubehave you-one nawo serumini lakho but nawo nabanye abantu you share isikhathi sakho kunesithi esithi kuyasinwa kuyadedelwana nomntwana wakho kumele akwazi ukuthi isikhathi siyashare akusisho yakhe la sikabhadalanga nasihlezi la sekucinelwa uyena uye sefuna amapopayi sesicinela uyena uye oshintsha ama-channel yebazalwane abantwana bethu asibafundiseni kahle kuze bazokwazi ukunjoya abanye abantu bakwazi ukuphila nabanye abantu ngoba sizohamba bazophenduka i3 kids and kunganasidingo kanti yilo ukuthi wena njengomzali wamfeyila lo mntwana azange umfundise kahle and phambi kwebuso bukaNkulunkulu uzoba necala lokungakwazi ukufundisa ingane yakho kahle. Lona uPastor Sibu inkinga yami ukuthi angazi ukuthi uzosala nabani zibuze lo mbuzo na ungathi gilikidi uyosala nabani loyo mntwana wakho zibuze lo mbuzo uPastor Sibu. Shalom. God bless you. Jesus.